Notre mission est la même, elle n'a pas changé. Défendre les Français, défendre la France. Dans cette perspective, il s'agit d'assurer et de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos alliés de l'OTAN. Nous irons donc renforcer les défenses sur le flanc est de l'Europe, une défense réactive, non escalatoire. Uyu ni koloneli w'umufaransa Vincent Menge uyoboye batayizwe ku izina ry'abahigi aratanga amabwiriza ku ngabo z'Ubufaransa zoherejwe muri Rumania mu kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Izi ngabo zoherejwe muri Rumania mu rwego rwo gukomeza ibirindiro bya OTAN biriyo nyuma y'uko Uburusiya bugabye igitero kuri Ukraine. Bahaye ikaze. Intambara ibera ku butaka bwa Ukraine ikomeje kuba ikibazo kigenda gifata intera, ari nako kigenda kiba umutwaro uremereye ku buyobozi bw'ibihugu hirya no hino ku isi. Kugeza ubu bose bakomeje kumvikana bavuga ko izagwamo abantu benshi ndetse igasenya byinshi. Ubufaransa bubimburiye ibindi bihugu mu kohereza abasirikare hafi y'aho intambara ibera, ariko Colonel Menge yavuze ko batazahita bishora mu ntambara nubwo bwose bahangayikishijwe n'ibera muri Ukraine. Yumvikanye avuga ko bohereje abasirikare mu bice byinshi bya Romania aho bagiye gukomeza kwiga ku kigomba gukorwa mu cyumweru gitaha hamwe n'abafatanyabikorwa babo. La mission va être exigeante. Mu rwego rwo kumvikanisha ko ari igihe cyiza kuri abo basirikare kujya muri Rumania, Colonel Menge yavuze ko aba basirikare batojwe kurwana haba mu bihe bikonje cyangwa mu bushyuhe bukabije. Il y a quelques mois, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez encore au Sahel, par 40 degrés, sous la poussière. Demain, on sera par des températures négatives, sous la neige. Bamwe muri mwe mumaze igihe mu mukungugu wo muri Sahel hari hashyushye ku kigero cya degrés Celsius hafi 40, none mu gihe ahantu hagura urubura. Yumvikanisha ibi yavuze ko kuba ubu muri Romania hari kugwa urubura kuri bo aricyo gihe cyiza. Ubufaransa bwohereje abasirikare 250 bo muri batayo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo yari mu nama yabereye i Brussels mu Bubiligi, Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, yavuze ko azihutisha iki gikorwa cyo kohereza abasirikare muri Romania. Ibi rero bishimangiwe na Colonel Menge wumvikanye uyu munsi avuga ko bagiye kongera no gushimangira ibirindiro mu burasirazuba bw'Uburayi. Ku rundi ruhande, abamagana iyi ntambara yo muri Ukraine barimbanije imyigaragambyo ku bice bitandukanye by'isi, aho mu Budage ababarirwa mu 100,000 ku munsi w'ejo bagaragaye bigaragambye bafite ibyapa byanditseho ko intambara igomba kurangira, amahoro agahabwa ikaze. Bamwe mu bashyize ijwi ryabo hejuru nka Christophe Kacherikon yumvikanye agira ati: Ich bin dankbar, dass wir in einem geeinten Europa zusammenhalten und uns dem, was Herr Biranejeje cyane kubona umujyi wose wahagurutse, biteye ishema cyane, aho muri no myaka ishize wabonaga abantu bari gucikamo ibice, ariko ubu tukaba turi hamwe dusenya umugozi umwe. Uru rugendo cyangwa imyigaragambyo yahuriwemo n'isinzi ry'abantu bifuza ko amahoro yagaruka muri Ukraine rwabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere, aho ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine byatangiye ku mupaka wa Byelorusiya. Nyuma y'iminsi 4 ibibombe bya mbere by'Uburusiya bitangiye kugwa ku butaka bwa Ukraine, byakurikiwe n'ifatirwa ry'ibihano bikomeye birimo iby'ubukungu bishobora gushegesha Uburusiya. Ibi bitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine bifatwa nkaho ari cyo gitero kinini kigabwe ku gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Amashusho yafashwe n'ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters yerekanye ukuntu umujyi wa Kyiv ari nawo wa kabiri mu bunini muri Ukraine washegeshwe n'ibisasu byaguye ku mazu atuwemo n'abantu. Abakozi ba Reuters ariko bemeza ko nta muntu wapfuye yishwe n'ibisasu byibasiye izi nyubako, gusa ubona ko hari abantu bakomeretse kuko hari amaraso agaragara. Kuri iki cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yanditse kuri Twitter ko indege ya Ukraine ikora ibikorwa by'ubwikorezi yarashwe n'abasirikare b'Abarusiya.
Iyi ndege niyo ya mbere nini ku isi ikora ibikorwa byo gutwara imizigo. Uruganda rukora indege nk'izi rwatangaje ko kuyisana bishobora kuzatwara akayabo ka miliyari 3 z'amadolari kandi bikaba byatwara igihe kirekire. Abanya-Ukraine bahunga hamwe n'abandi baturage bari bahatuye bose kuri ubu bari guhungira mu bihugu bituranye nko muri Pologne bumvikanye bavuga ko bahagarara ku mirongo amanywa nijoro bategereje kwambuka umupaka wa Medica. Дякую цілому світу за те, що дбаєте о тим же Україна. Umunyafrika ukomoka muri Maroc witwa Amira wigaga muri Ukraine bijyanye na farumasi nawe yagaragaye ku mupaka ahunga ari kumwe n'injangwe yavuga ko atari kwisiga ahubwo avuga ko azayijyana iwabo muri Maroc ibintu nibisubira mu buryo. Amabisi menshi atwara abantu bahunga abageza ahantu bafata imyenda n'amafunguro. Ubuyobozi bwo muri Pologne bwatangaje ko kugeza ubu umaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 100 kuva Ukraine yaterwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ariko rivuga ko kugeza ubu impunzi zimaze kwambuka ziva muri Ukraine zirenga ibihumbi 500. Ejo kuwa mbere kandi ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hungariya Peter Szijjarto na mugenzi we wa Kosovo Danica Gerivala yamubwiye ko igihugu cye kidafite gahunda yo gufasha Ukraine mu bijyanye na gisirikare birimo kubaha intwaro cyangwa se kwemera ko hari intwaro zishobora kunyura muri Hungariya zerekeza muri Ukraine. Szijjarto yavuze ibi ashaka kumvikanisha ko nta ruhare na rumwe igihugu cye gishaka kugira muri iyi ntambara. Yumvikanishije kandi ko kutagira uruhare urwo rwose muri iyi ntambara ari mu nyungu z'umutekano wa Hungariya. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.